kongo le si ui o le kako. Mafkanga le nge yaso. Ia ele se kula I foi. Ngongo. Pe foro mole inga le. Whaaloalo lea, whaalia le so. Yo ngai ei le wala ulia. Ia kia oma le ofisa. Nga ia awai le ngai whaamoi moe ka ua. Mole koel whaamalo mo le whaafukai kere lava. Ia ila kou o lo kaula mua le ngai ngā ruenga ka ua mo le kako koko. Lau whakalainga. Ia ngai ke ua se se. Le angala o whaalo. Ia suafo. Leo maka waku. Le ai langa ia ka ua. O Toleafoa le ka ua o le kako koko. Le hoi whaalia lo koe ka ingo le kako ngānu ngā nge yaso. Ia ai a fo o le whaakai kele o ngale alongoa o mwhai whakasi mai kako ofisa. O le upumo ia. O le kasi le mea o le mako ke kau mwhai le kai mingei. Ina ia mwhai o mwhiso o kai le kako ofisa. Ia ma le malu o le kako kongo o lo o malu lue pongo wai. Ele kele o vaenga o le marongi sila. Pena o ngai eile so. Ia mole koe whaafukai wa lea la wa iaile whelo inga. Le o maka winga uma ia ngumela ma o ke le whongi masoka inga. E elkan kongonga. Ia ele o le si uini ngei o le kako mawhukanga. E iaile wha moe o le o kako ofisa o le a wha wau i pea. Re ngaka I lea ia o le maa alofa lea. E mori aku le whaafukai kele lava. Whaafukai le whaaloalo. Mai o aka I e lua. Whakau I kongo le kako ofisa maku ke wai. Ofisa o kako malo. Mori aku le whaafukai kele lava. Mo lau ko whaaloalo nge yaso. Ia pa mai a koe ke loe mai o le su, mo le su. Just a few words in English, if I may, because I see that there is a bit of a mixed audience here. It's a great pleasure for me and for our Deputy High Commissioner here, Miss Juliana Lafayette, who is only a few months or weeks in New Zealand in this job. But we are delighted to be a part of this occasion today. One of the projects that we're looking at in the High Commission here is to make contact with all, if possible, all the members of our community that are holding positions at all levels of the New Zealand government. And like today, we now meet some of them who in the, if I heard correctly my hearing, the Ministry of Internal Affairs. So now I think we will work from there, but we hope that this is not the end. This is only the beginning of the relationship. Again, on behalf of Juliana and me in our office, I thank you all very much for inviting us, for your kind hospitality, and for those two photos which will now decorate the High Commission in Kelburn. So thank you all very much. Manu te leina, le yaso, te fua.